Shalom. Harbe zman lo hitraenu. Makore. Pozdrav svima. Danas, verovali ili ne, pričat ćemo o nešto ozbiljnijoj temi. Molim vas, stišajte se samo malo. Ako već niste pročitali upozorenje, današnji video će se dotaći suicida i samopovređivanja. U slučaju da ste osjetljivi na takve teme, možete izaći iz videa. Neću vam uzeti za zlo. No, da vam odgovorim na pitanje, zašto nikada nećete ovaj anime gledati? Pa to je zato što se Saki Sanobashi, anime o kom pričamo, trenutno svrstava u izgubljen medijum. A šta je izgubljen medijum? Pa, izgubljen medijum se može odnositi na knjige, filmove, animaciju, muziku i slične forme zabave koji su proizvedeni, sačuvani, prekopirani ili backupovani u veoma malim količinama. Ali je također moguće da uopšte nisu sačuvani u bilo kojoj formi ili obliku. Sada kada imamo ovo na umu, možemo prijeći na srž videa, glavnu tematiku, tako reći. Mada ova atmosfera mi deluje previše mirno za ovakvu vrstu videa, tako da ću je promijeniti. Upravo sad. Nadam se da pored sebe imate pelene za odrasle i ikonu Svete Petke, jer ovo neće biti pičkin dim od videa. Saki Sanobashi, ili Go for a Punch, je jedna vrsta internet enigme, iz razloga što se dosta ljudi sjeća da je gledalo anime slične tematike, ali iz nekog razloga je nemoguće pronaći isječak ili čak screenshot ovog animea. Tokom 5 godina koliko traje ova potraga, mit Saki Sanobashi je privukao mnoge radoznale ljude, edgy tinejdžere, pa čak i artiste i animatore koji su na osnovu dostupnih informacija rekreirali scene koje navodno treba da budu u originalu. Dakle, bezbedno možemo reći da ovaj misteriozni anime ima stabilniji i aktivniji fanbase od Code Geassa. Dobro, sve je to lepo, anime je podstakao kreativnost u vibovima i tako dalje i tako više, ali kako je ova istraga uopšte počela? Tokom 6. razreda osnovne, na času fizike učimo da svaka akcija ima i svoju reakciju. U ovom slučaju akcija je jedna prosta objava čiji autor verovatno nije ni slutio da će izazvati ovoliku zainteresovanost. Početak ove priče nas vodi do najvećeg lejla autista na internetu. Ne tog, onog drugog. Tako je, 4chana. Dana 21.2.2015. na paranormalnom bordu 4chana se pojavlja thread s jednim prostim pitanjem. Koja je najsjebanija stvar koju ste vidjeli na dark webu? Sada, svjestan sam da je dark web mimovan do besvesti i da ga niko više ne shvata ozbiljno, zbog videa kao što su ovi. Hrvatice. Hrvatice. Iako ne sumnjam da većina vas već zna šta je dark web, izdvojit ću samo malo vremena da ukratko objasnim šta je dark web za one koji ne znaju, ako ih ima u kojem slučaju. Internet se slikovito može podijeliti korištenjem ove slike ledenog brega. Deo brega koji se nalazi na površini okeana je ono što se naziva iznenađujuće površinskim webom. To je onaj standardni internet koji većina ljudi koristi. Znači ono klasično Google ili Bing za informacije, YouTube za zabavu, Instagram ili Facebook za kontaktiranje prijatelja, određeni sajt od 7 slova za odraslu zabavu. Ako znate na što mislim. Uglavnom standardno, većina ljudi je upoznata sa tim. Sada, ovaj deo brega koji je pod vodom je ono što se naziva dubokim webom ili dark webom. I glavna korist dark weba je bila da sačuva informacije tokom surfovanja internetom, kako bi normalni ljudi poput mene i možda tebe znali da su totalno skriveni. Međutim, zbog svog aspekta anonimnosti, dark web privlači i kriminalce kao i druge ološe društva poput Jojo fanova. I zbog toga na dark webu možemo pronaći ono što se na normalnom webu ne može, poput CPA i online prodavnice za drogu. Ustanovili smo dakle da je dark web pomalo dojeban što se tiče sadržaja kog nudi, tako da kada je gospodin anonimni postavio to pitanje, očekivao da dobije neobičajne odgovore. Naravno, takve odgovore je i dobio, međutim bili su praćeni i forama za majku. Mada, pored svih tih odgovora, jedan je bio upečatljiviji od drugih, a to je ovaj. Neki čudan anime sa golim devojkama koje dok su zaglavljene u WC-u bez prozora i vrata, imaju psihološku debatu o tome kako nikada neće izaći. Nakon izgubljene nade i par dana gladovanja, sve kreće nizbrdo.
Počinju da se deru i histerišu. Potom sve devojke izvršavaju suicid tako što udaraju svojim glavama od pod ili tako što kidaju meso sa svojih vratova. Jedna devojka pomaže drugoj da se udavi u umivaoniku jer ju je ta druga zamolila pošto nije mogla sama. Zaspao sam plakajući odmah posle tog videa jer nisam ni znao više zašto bi iko nacrtao to sa takvom preciznošću. Bilo je prokleto zastrašujuće. Delovalo je kao da je kvaliteta 80-ih, audio također, japanska sinhronizacija, engleski prevod, trajalo je oko 30 minuta, bez odjavne špice, mada delovala je isečeno. Glasovi su zvučali veoma mlado, ali Japanci umeju da zvuča mlado i sa 50. Anime nisam našao niti opet video. Naziv videa je bio nešto poput Baci udarac ili tako nešto. Dakle, na osnovu ovoga možemo da dođemo do dva zaključka. Prvi je taj da je anonimni korisnik pičkica jer su devojčice uspjela da ga nateraju da zaplače. A drugi je taj da je ovaj anime o kome pričam horror guru. Horror guru je jedan specifičan žanr koji raspolaže pretjeranim nasiljem i brutalnošću. Ovaj žanr se najbolje prikazuje baš u obliku animacije jer animacija ima manje striktna pravila za cenzuru. Anonimni korisnik potom dodaje još informacija vezanih za ovo delo kako bi zadovoljio radoznalost drugih korisnika. Kaže da je naziv sadržao japanske simbole, to jest pretpostavljam da misli na kanji, i da je konstrukcija naslova ličila na sljedeće. Kvadrat, 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 go for a punch, niz kvadratića, kroz, kod sastavljen od slova i brojeva. Ova informacija, jako na prvi pogled beskorisnija od sociološkog smjera na filozofskom fakultetu, daje barem grubu ideju o tome kako glasi naziv anime u slučaju da je negdje sačuvan. Koji tren kasnije anonimni korisnik koji je pokrenuo ovaj razgovor postavlja zadnju objavu, pa citiram. Nadam se da ćeš imati više sreće nego ja, ali istovremeno nadam se da nećeš, zato ako si išta nalik meni, bit će prilično depresivno. Video ima apstraktni osjećaj koji te ne napušta duže vrijeme, definitivno osvaja nagradu za najbrži razvoj likova, stvarno sam se loše osjećao za njih. Bilo je 9 devojaka u prostoriji, 8 njih je izgledalo slično, ali su im se glasovi razlikovali. Čak nije bilo ni instrumentalne muzike, samo poneki ambijentalni zvuk tokom videa. Ono što je bilo najviše uznemirujuće kod suicida su bili čudni uglovi kamere i nedostatak horror muzike koju sam očekivao. Samo devojke kako tiho plaču i gegaju dok otvaraju rane na vratu svojim noktima. Delovale su kao otelotvorenje izgubljene nade. I dijelovi sa razbijanjem glave, ne želim ni da zalazim u detalje. Naziv videa verovatno nije bio prikaz originalnog, pošto pričamo o Deep Webu, još manje pouzdanom izvoru nego što su shitposteri sa 4chana. Ali čak i ako je obrisan, trebalo bi da postoji način da se vrati pošto je već jednom bio na internetu. Ali to zavisi od vremena. Da ovo sve zvuči kao zabava za cijelu porodicu, definitivno možemo svrstati u božićne klasike zajedno sa Sam u kući. Šalu na stranu, nazad na temu. S ovim informacijama možemo formirati par teorija o nastanku ovog dela, specifično 4. Teorija broj 1. Ovo je završni projekat nekog anime kluba u srednjoj školi. Mada sumnjam da bi neko htio da prikaže ovo na platno cijeloj srednjoj školi, ali dobro. Teorija broj 2. Ovo je one man projekat napravljen u cilju brze zarade. Teorija broj 3. Ovo je igrica i ono što je viđeno su samo isečci animacije koji se pojavljuju u toj igri. Teorija broj 4. Ovo je amaterski projekat za CV. Od svega navedenog, najrazumnija teorija bi bila da je lik gledao Keon na pečurkama. Na kraju dana Go for a Punch ili Saki Sanobashi je urbana legenda interneta. Da li stvarno postoji ovaj anime? Da li je samo izmišljotina napisana da zaplaši naivnu decu? Da li će ga iko naći? Da li će ga opet neko odgledati? Zaista ne znam. Pre oko godinu dana na Redditu se pojavio jedan post od strane nekoga ko tvrdi da je originalni anonimni korisnik koji je pokrenuo priču sa Saki Sanobashi. U objavi piše da je navodno lagao i da je sve izmišljotina. Međutim, priča je da su to navodno lažne tvrdnje i da je to izjavio radi pažnje. Budući da je se dosta ljudi van njega pojavilo i reklo da se sjeća da su gledali nešto poput Saki Sanobashija, teorija da uopšte ne postoji se ne može isključiti, ali opet ko garantuje da ni oni ne lažu. Ova tema na kraju dana otvorena je za interpretaciju, veruj ono što želiš da veruješ. U ovom slučaju nemaš pogrešan izbor niti pogrešnu stranu. Hvala na gledanju. Sada me izvinite, moram da idem da izlivam stravu.